Üylönүүnü problema kılış gerek. Men düşünmem uşul nersege. Üylönүү жеңил болуш керек, эртерээк болуш керек колдон келишинче. Канчалык üylönүү эрте болгон, сен ушунчалык бири-бириңе көнүп каласың, кийин ажыраш кыйын болуп калат. Бутка туруп алыш кийин инвалидсиңерби? Бутка туруп алайын дейт бирөөлөр, üylөн десе, бутма туруп алайын дейт. Кайра бутуңа турганча башка жагын турбай калат. Ошо менен akıl esinde gelin. Al gülkü bırak şındık nese. Anne sözü vagında boluş gerek. Oşen toltur otur ona bardı totop kalat. Saat eskirgen değil de bardı eskirip ana kıymıldık tutup koyat.